kay malway say malungil kapsingin marbek ladro kultun in EPFM Eco Paradise el altime live nga PNOC gymnasium so la dire ma tauta tabulation oy ma ter el anga maamer el tabulation makto ay sa bek ladro uy maldi mo makagagi del tabloid state al hat ove ma ablilyo oy and then itira mo announce sa mga kapay mal lungil item la tabulate tay garoguy mandi ka po da kalkal al mingila itchel state el momrek mang tasel bol merek and then hindi one time al doltob da ki karay garogul al state again ka mal de ring asuli respect ladro kul tune in TMC ma EPFM ma Palau Wave Radio yang brought to you by co-sponsor Sir Gidra Palau Paradise Comfort del Palau Paradise Comfort tangara kaptot kalbay kaptot kalbay when sa amiwal el ruk mo nge staff parse mesa nga malubo ko mo ko dong Marcel deng wal al 488-3122 meron ko nge mo sa amiwal ruk find out the information gidel sa gidel basyo dira kaltar sponsor Best Coffee and Donut House dira tara sponsor tel live gid marala ko kami logi wa TMC EPFM Palau Wave Radio. Okay, Best Coffee Donut House mal to kay Marcos, el donut sertir, madira ka lang yung kohi, ice cappuccino, mabek pa rin yung kal, may lum lang. So stop by Best Coffee and Donut House. Able sa milk tame sa igel malungila asiringil lokal Best Coffee and Donut House. Alright, again, nakadukura di minute kay del Election Commission, el momrekal verify kay del kul el senkyo, emos edel el mo announce kul results. Alright, Palau Commission Board, ang atyang Election Commission Board, ang atyang mo announce kay del kul el results el algasus. Okay, once again, ako malamsulang tune in EPFM Eco Paradise. Direkal Palau Wave Radio, direkal top dari Channel 24. So nakura ulmes cycle. Direkal ulmes cycle baby la shout out. Sumuk kura so mil kura shout out mal sa mil el Google top da shout out to kami comment tel el YouTube channel TMC. Okay, big shout out to Mora. Wase love you all from Esther Adelbay. I hope everyone voted. Stay safe. Agi too. Wase good luck to all the candidates. High five from Asum Blesam. Kennedy Masub. Wase good luck to all candidates. Mary Gibbons. Wase sulang run matutaw. Alright, and then also good luck to all candidates from Grinchy Mommy. But what? Okay. Alright, malungin kapsingin marbek ladro kuy and keep on listening. We're going to be updating everyone in just a little bit as soon as they finish the last tabulations, and then we'll be updating everyone wasang mo results ra yalsenkyo el alsil. So Palau special election brought to you live by Best Coffee and Donut House and Palau Paradise Comfort. Live here at the PNOC Gym, also known as Our Oceans Hall.
Okay. Madam Malungil Kapsangay, kadam na umuura rere dara tablation, magyulmo ulom ura kero Central Box, rabalurang ayang la, almalmutra to obey. Masel dabo rabalurang ayang la, total registered voter rabalurang ayang la 449, 449, armlo secure al-sil samle 75. 75. Seldaborn gen number 1 el genoski Abel Suzuki ang ila 7. Number 2 si Kway Peloy ang ila 23. 23. Number 3 Lancer Basilius ang ila 20. 20. Number 4 Salvador Remot ang ila 24. 24. Lingaringawan el right in, el mora sandara sumang perantosi. Seldabor sel central box rabalurungar along. Total register voter sa ngaringa 1,170. 1170. Armlo secure el alsil sa ngaringa 131. 131. Ngel number 1 el genoski Abel Suzuki ngila 12. 12. Number 2 si Kway Peloy ang ila Dori 30. Number 3 Lancer Basilius ang ila 48. 48. Number 4 El Salvador Mot ang ila 41. 41. Dimla ka right in, dimla ka blank, dimla ka void, there's el central box, rabalurang along. Kadamura central box, rabalurang arada. Total register voters rabalurang arada nga 1,206. 1206. Armlo secure el alsil samli nga 134. 134. Gen number 1 el genoski Abel Susiging ilaya 8. Number 2 si Kway Peloy ang ila 37. 37. Number 3 Lancer Basilius ang ila 48. 48. Number 4 El Salvador Mot ang ila 40. 40. Timla ka blanca, el timla ka void, nangaringa 1 el right in, el more aidin ol garila. Tas el central box, rabalur nga rardo. Kada mo na central box, rabalur nga iwal, total registered voters, rabalur nga iwal, 751. 751. Armlo secure el alsil, samle 75. 75. Gen number 1 el genoski Abel Susiging ila 5. Si Kway Peloy ang ila 11. Lancer Basilius ang ila 43. 43. Salvador Mot ang ila 14. 14. Dimla ka right in. Dimla ka blank. Dimla ka void. There's el central box. Rabalur ngiwal. Kadamora central box, rabalura man kayok. Total register voters, rabalura man kayok. Ang nga 745. 745. Mlo secure el alsil, sel central box, ramal kayok. Ang nga 124. 124. Gen number 1, el genoski Abel Suzuki ngila 2. Number 2, si Kway Peloy ngila 33. 33. Number 3, Lancer Basilius ang ila 72. 72. Number 4, El Salvador Mot ang ila 16. 16. Dimla ka right in, el dimla ka void, el dimla ka blank. Ersel central box, rabalura malkayok. O damura central box, rabaluring SR. Total registered voters, rabaluring SR ang nga 554. 554. Trigal mo secure el alsil, sa central box, rabalurang SR, ang nga 62. 62. Gen number 1, el genoski Abel Suzuki ngila 3. Number 2, si Kway Peloy ang ila 14. 14. Number 3, Lancer Basilius ang ila 28. 28. Number 4, El Salvador Mot ang ila 17. 17.
Dim laka blank, dim laka void, dim laka right in or cell. Central box rabluring SR. Kada mo na central box rabluring earthmaw. Total register border rabluring earthmaw ang aring 390. 390. Terigal mo secure LLC, cell central box rabluring earthmaw ang aring 31. 31. Gen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 3. Number 2 Sikway Peloy ngila 7. Number 3 Lancer Basilius ngila 15. 1-5. Number 4 El Salvador Mota ngila 6. Ndim laka right in, ndim laka void, ndim laka blank. Ersel central box rabulur ngurtmaw. Kadamora central box rabulur ngaramlungoy. Total register voters rabulur ngaramlungoy 613. 613. Armno secure LLC samling aring 40. 40. Again number 1 Kinoski Abel Susugi ngila 4. Number 2 Sikway Peloy ngila 14. 1-4. Number 3, Lancer Basilius ngila 16, 1-6. Number 4, El Salvador Mokta ngila 6. Dira kaldim laka blank, kaldim laka reject, kaldim laka void. Ersel central box, rablur ngaram lungoy. Kadamora central box, rablur ngat pang. Mablur ngat pang ang aringi 541, el adal secure ngi. Yarmlo secure el alsil samle 59. 5-9. Gen number 1 Elgenoski Abel Susugi ang ilaya 7. Number 2 Sikway Peloy ang ila 31. 3-1. Number 3 Lancer Basilius ang ila 17. 1-7. Number 4 El Salvador Mota ang ila 4. Dira kaldim laka blank, kaldim laka void, kaldim laka reject, cell central box rablur ngat pang. Kadamora central box rablura imeliga. Total register voters rablura imeliga ang aring 838. 838. Armno secure LLC samling aring 70. Gen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 8. Number 2 Sikway Peloy ngila 15. 1-5. Number 3, Lancer Basilius ang ila 31, 3-1. Number 4, El Salvador Mota ang ila 16, 1-6. Diya kaldimla ka avoid, kaldimla ka blank, kaldimla ka reject. Ersel central box, rabluray maliga. Kadamora central box, rablu rablilyo. Total register voters rablur rablilyo ang aring 947. 947. Armlo secure LLC Cell Central Box rablur rablilyo ang aring 89. 89. Menggen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 7. Number 2 Sikway Peloy ngila 25. 25. Number 3 Lancer Basilius ngila 40. 40. Number 4, El Salvador Mokta ngila 16, 1-6. Kaldim laka blank, kaldim laka void, kaldim laka reject. Ersel central box, rablur rablilyo. Kadamora central box, rablur ngayawra. Total register voters, rablur ngayawra ang aring 465. 465. Armno secure central box, rablur ngayawra ang aring 71. 71. Gen number 1 ang Genoski Abel Susugi ngila 22. 22. Number 2 Sikway Peloy ang ngila 25. 25. Number 3 Lancer Basilius ang ngila 15. 1-5. Number 4 El Salvador Mokta ang ngila 9. Dira kaldim laka blank, kaldim laka void, kaldim laka reject, Ersel central box rablur ngayawra. Kadamora central box rablura sonsorol.
Total registered voters sa Blue Rason Sorol ang aring 253. 253. Armno Senkyo ra Central Box Rason Sorol ang aring 42. 42. Manggel number 1 Elgenoski Abel Suzuki ang ilaya 2. Number 2 Sikway Peloy ang ila 10. Number 3 Lancer Basilius ang ila 25. 25. Number 4, El Salvador Mokta ngila 5. Dira kaldim laka blank, kaldim laka reject, kaldim laka boy, there's el central box, Rablu Rason Sorol. Kadamora central box, Rablu Rahato Obey. Total registered voters, Rablu Rahato Obey, ang aring 139. 139. Total vote cast, tirgal mo Senkyo sa central box at over lang ang ngaring 21. 21. Magyan number 1 Elgenoski Abel Suzuki ngila 1. Number 2 Sikway Peloy ngila 5. Number 3 Lancer Basilius ngila 10. Number 4 Salvador Mota ngila 5. Dira kaldim laka blank, kaldim laka reject, kaldim laka boy, there's el central box, Rablu Rato Obey. So the kyala a central Rablu ng ayang al motabdira Hato Obey, except ra orior ma ayray, a total registered voters ragero kul below rang ayang al Rato Obey, am lang ngaring 16,631. Tirigel mo Senkyo el alsil sa mga nga 1,024. 1024. Maselbol mo da kay Gil Rokuy. And number 1 Kinoski Abel Suzuki amlang maya 91. 91. Number 2 Sikway Peloy amlang maya 280. 280. Number 3 Lancer Basilius amlang maya 428. 428. Number 4, El Salvador Motam lang may 219, 219. Lobanggel ay gel, drill right in, matulboy ito. Ay gel, unofficial result, tra central box, rang ayang al morato obey. Kita kuktongi na a proper box, rang angar along, el mora ay maliga ang ayangal ma proper box ang ayangal mabliliyaw mangyawra adongi tirak lugo kalmay kadamo uray gal proper box ra ay gal balo. Madalwaiseng nami a result ra gal proper box ra a proper lo tabdi ra ngar along el moray malig e ultimo kernia orior mayray. Again anda ka bodom ura proper box rang ayangala mabliliyaw mangayawra. Masel na proper box rabulurang along. Total registered voters rabulurang along ang nga 1,170. 1170. Tirigel mo Senkyo ra proper box rabulurang along ang nga 113. 113. Sel the born number 1 Elgenoski Abel Suzuki ngila 5. Number 2, Sikway Peloy ang ila 17, 17. Number 3, Lancer Basilius ang ila 29, 29. Number 4, El Salvador Mokta ang ila 62, 62. Dimla ka right in, dimla ka blank,
el dim la ka void, ersel proper box ra blur ngar along. Kadamora proper box ra blur ngar arda, total registered voters ra blur ngar arda nga 1,206, 1206, tirigel mo sencure proper box ra blur ngar arda nga 156, 156. Mungkin number 1 nilgen oski Abel Suzuki ngila 7, number 2 Sikway Peloy ngila 17, 17, number 3 Lancer Basilius ngila 38, 38, number 4 El Salvador Mocta ngila 92, 92, dimla ka right in, el dimla ka blank, el dimla ka void, there's el proper box ra blur ngararda. Kadamora proper box ra blur ngiwal, total registered voters ra blur ngiwal ang aring 751, 751, tirigel mlo secure el alsil ra proper box ra blur ngiwal am 100, 100. Gen number 1 el genoski Abel Susugi ngila 2, number 2 Sikway Peloy ngila 13, 13, number 3 Lancer Basilius ngila 60, 60, number 4 Salvador Mocta ngila 25, 25. Tirak el dimla ka blank, el dimla ka void, el dimla ka reject, ersel proper box ra blur ngiwal. Kadamora proper box ra blur ramal kayok, total registered voters ra blur ramal kayok ang aring 745, 745. Total vote cast, tirigel mo secure el alsil sa mling aring 129, 129. Menggen number 1 el genoski Abel Susugi ngila 10, 10. Number 2 Sikway Peloy ngila 43, 43. Number 3 Lancer Basilius ngila 62, 62. Number 4 El Salvador Mocta ngila 13, 13. Tirak el dimla ka blank, el dimla ka void, el dimla ka reject, there's el proper box ra blur ramal kayok. Kadamora blur rang SR, el proper box ra blur ng SR, total registered voters ringiya 554, 554. Tirigel mo secure el alsil sa 92, 92. Gen number 1 el genoski Abel Suzuki ang ilaya 12, 12. Number 2 Sikway Peloy ang ila 3. Number 3 Lancer Basilius ang ila 58, 58. Number 4 El Salvador Mocta ang ila 17, 17. Tirak el dimla ka blank, el dimla ka void, el dimla ka reject, ersel proper box ra blur ng SR. Kadamora ablu ray-ray, agidi mo mas kami wa total, el tobdra oigul, el ngul mora ngatkib, igero ko il hamlet ra ablu ray-ray, agidi muldak, mas kami uldi 1, bendagi po mulko il hamlet. Masalda po rablu ray-ray, total registered voters rablu ray-ray, ang aring 1,610. 1610. Tirigel no senkyo rablu ray-ray, ang aring 350. 350. Manggen number 1, elgenoski Abel Suzuki, ang ila 23. 23. Number 2, Sikway Peloy, ang ila 182. 182. Number 3, Lancer Basilius, ang ila 96, 96. Number 4, El Salvador Mocta, ang ila 46, 46. Direct el dimla ka blank, el dimla ka void, el dimla ka reject, el cell box, ikirogul box, rablu ray-ray. Kadamora proper box, rablu ngartmaw, mablur ngartmaw ang aring 390 registered voters.
Trigal no sencure el alsil samling aringia 87. Manggen number 1 el genoski Abel Suzuki ngila 9. Number 2 Sikway Peluang ngila 12, 1-2. Number 3 Lancer Basilius ngila 31, 3-1. Number 4 El Salvador Mogta ngila 35, 3-5. Tira kaldim la ka blank, kaldim la ka boy, kaldim la ka reject. There's a proper box rabulur ngort mau. Kadamora proper box rabulur ngadam lungoy. Mabulur ngadam lungoy ang aring 613 el adal senkyoringing. Etirigel no senkyor el alsir sel central sel proper box rabulur ngadam lungoy ang aring 109. Manggen number 1 el genoski Abel Suzuki ngila 11, 1-1. Sikway Peloy ngila 37, 3-7. Number 3 Lancer Basilius ngila 43, 4-3. Number 4 El Salvador Mogta ngila 17, 1-7. Direk el dimla ka blank, el dimla ka boy, el dimla ka reject. Ersel proper box rabulur ngadam lungoy. Kadamora proper box rabulura ngatpang. Total register voters rabulur ngatpang ang aring 541. 541. Tirigel mno sencure el alsil sel proper box rabulur ngatpang amling aring 58. 58. Manggen number 1 el genoski Abel Suzuki ngila 2. Number 2 Sikway Peloy ngila 14, 1-4. Number 3, Lancer Basilius ngila 32, 3-2. Number 4, El Salvador Mogta ngila 10, 1-0. Direk el dimla ka blank, el dimla ka boy, el dimla ka reject. Sel proper box rabulur ngatpang. Kadamor sel proper box rabulur ay maliga. Mabluray maliga ngaringi at 838 el adal senkyoringi 838 etirigel mno senkyor el alsil sa proper box rabluray maliga amling ngaringi 73. Manggen number 1 el kenoski Abel Suzuki ngila 5. Number 2 Sikway Peloy ngila 16, 1-6. Number 3 Lancer Basilius ngila 43, 4-3. Number 4 Salvador Mogta ngila 6. Direk el dimla ka blank, el dimla ka void, el dimla ka reject, el central box, sel proper box, rabluray maliga. Kadamor ablur orior at direk el diwa bluray ray. Agi di mo mas kami wa total rabulur ng armid lo tabudi ang kabasang. Ma total register voters rabulur orior ang aring 5,960. 590. Tirigel no sencure el alsils ragero kulbak rabulur orior ang armid lo tabudi ang kabasang amling aring 1,491. 1491. Manggen number 1 el genoski Abel Suzuki ang ila 142. 142. Gen number 2 Sikway Peloy ang ila 448. 448. Gen number 3 Lancer Basilius ang ila 636. 636. Number 4 El Salvador Mogot ang ila 249. 249. Mlengar nga one el right in el mura ongor adalbay. Mamora ngiram kati. Mamora marino aseng Mamora meis ngiraungil. Mamora tuloy brel. Mamora Reina ngir Palau. Mamora Reynold B. Oilo. Mamora Lucia Tabelwal. 1
Lucia Telay, komeng. Again, ang begibo mo ura proper box sa blue rablilyo, mangayaw ra masonsorol, mangayang la matuobey, ay gay ngayang la peliliw angkar. At yakbo dom ura proper box sa tir, ilita kadamingir tir aklukok alme, kadamom ura 1 o'clock aklukok. Di sonsorol matuobe ay kaya bodom ul absentee. Arokul absentee. Sonsorol matuobe ay bodo kaya council absentee. Makadamo dakalo mo ur labanggala proper box rang ayangal mabliliw mga yawra. Mail a total Raiga rokul senkyo, raiga rokul proper box, ludimukro orior mangayaura, angayaura, komeng, orior mayray. Tirige rokul no senkyo, ang aringa 2,758, 2,758. Maselbol mo da ka rokuy, ay girokul proper box sa luldakar orior mayray. Enggen number 1 elgenoski Abel Suzuki amlangila 228. 228. Number 2 Sikway Paloy ang ila 100 ngila 802. 802. Number 3 Lancer Basilius Again, number 3, Lancer Basilius, ang ila 1,128, 1128. Again, number 4, El Salvador Mort, ang ila 572, 572. Ay kaya ko igal unofficial, regular call proper box, Luldimukro orior, mayray. Except rang ayangal mabliliw mga yawra. El akadamolda kay girokul central box, ma-prepare ay girokul bladom ul box, yak mo mas kami wa total. So total broadcast, Ragirokul Central Box, ma-prepare dul muur, ang aring 3,782. Al-adal no secure al-alsils. Manggen number 1 el-genoski Abel Suzuki, selbol mo da ka central ma-prepare, ang lang maya 319. 319. Number 2, Sikway Peloy, selbol mo da ka central ma-proper, ang lang maya 1,082. 1,082. 1,082. Number 3, Lancer Basilius, selbol mo da ka central ma-proper, ang lang maya 1,556. 1,556. Number 4, El Salvador Mort, selbol mo da ka central ma-proper, ang lang maya 791. 791. Lobanggel ay gel 19 el right in, ma 11 el void. Madang andim ligay kita, agib labo uro koy, central ma-proper box, makluko kura 1 o'clock, ikadalmut el-may, lagi madamom ura igal walk-in, may igal absentee, may igal proper box, rabalurang yawra, mablilyaw, mang-ayangan na. Kumal masulang.
pagumat ya si deva sira sangar sereo seta arangat kadam el oringi abairang mo karay albo yungil ulang asa arang dai beda ora baya ewarai mel bete ramadan beda ora baya ewarai mel bete ramadan seta arangat kadam el oringi abairang mo karay albo yungil ulang asa arang dai beda ora baya ewarai mel bete ramadan beda ora baya Okay, manaway say malungil kapsingin marbek adro ko say kita ko mo kuk closing it tagi del kuk first half at el results el mlamer el algasus say kita mle total regero kuy sel wal total central proper luldak a total vote cast amle 3,782. Okay, mas el do ngurang el number 1 el ngia Kenoski Abel Suzuki en ilaya total of 319 votes adongura number 2 si Kwe Paloy en ilaya total of 1,082 votes adongura number 3 Lencer Basilius en ila 1,556 and then number 4 El Salvador Mota en ilaya 791 total votes right in amle 19 dimla ka blanca emla nga 11 el void emle 0 reject. Okay, once again total registered voters Abalur Belawa 16,631 and ding dimle 3,782 votes emle cast adal no senkyo amle 3,782 ra el al special election 2023. Okay, maknutal mo melaklaygay ngel number 1 el Kenoski Abel Suzuki ang ila 319 votes Sikwe Paloy number 2 ang ila 1,082 votes yan ngel number 3 Lencer Basilius ang ila 1,556 votes ngel number 4 El Salvador Remok ang ila 791. Okay, madome sa el al-time sa el unofficial result ya ngel nga leader el ang el base te tagi del unofficial el summary Lencer Basilius el 1,556 senkyon mloringi. Okay, magdamal mutul again ako mutul orang asuli tiral el adra election madirek el tiral nga board el maldim laktiang el odwel momrektial el tabulation mal masaw tir rogul mlo silut maklitiam mlo mre el magtmokle tabulation ma announcement results. Okay, engel mulirang sengi direk el mle announcer bitalaw so mal masaw tir rogul mlo makalawrior kuknos ilgut maklitial el yakara senkyo mlo sa edel kuk armeng sa results rogul other belaw. Again, agi maldim nga sulir bekladro kul metun in live etiang amiray lokor community wa TMC channel 38 direct al TMC YouTube channel EPFM Eco Paradise Facebook page madirek al EPFM 87.9 ma 1584 AM ma Palau Wave Radio al direk al luray etiang la at channel 24 mal masaw la Palau Wave Radio direk al luray ngira 89.9 FM. Okay, it's live at TMC brought to you by Palau Paradise Comfort. Palau Paradise Comfort offers studios with a queen bed for $75, large studio for $85, and the garden view, I say, for $115. Oh, I mean, $110. Ada taxing is emblem ko 488-3122 for more information. Direct one sponsor gida mle Best Coffee and Donut House. Malmasawla tigilorira Best Coffee and Donut House for sponsoring our live. And again, kumukuk mo niya stop by ra Best Coffee and Donut House. Kumukuk try gel bato kulungin Marcos ra Best Coffee and Donut House. Alright, direct mal make sure kum try sel
el clam chowder hindi ka bablol malaringiling malmre del modiaga malungil asiringi. All right. Again, thank you to TMC. Thank you to Janice at Palau Wave Radio. Thank you to EPFM crew, Eco Paradise, ng Belau, Spy, the ma Agisao, the ma Emily. Thank you guys lang nga kuk station. O'Reilly tiang alogiwa 87.9. Thank you to our crew here at the National Gym, Edward Anastasio, E.R. Dolmers, Greg Harong, Greg Harong, tel crew at TMC. Thank you for joining us. Special shout out to Direk Mortigel nga Taiwan, ang wakla nga Taiwan ya kurawal monitoring kaya upload IT ka ma'am sel gim morula ya live. So thank you to ang wakla nga sel Taiwan ya direk monitor at tel live. Direk special shout out tel mora at nga kal Vice President tagi del direk mle o mes live mle kuk send a shout out in May. So thank you Vice President. Ya mal tokar atal direk mle comment tra sel live gidel nga YouTube. So big shout out to Mora Darnell Warswick. Thank you for tuning in. Direk Mora Shokine Milkap Singer Rokuy. Thank you. Mora Mayreng Malsol. Thank you. Isaac Swaladao. Thank you. Alright. And then again me click tel shout out tel Mora Best Coffee and Donut House at tira mle rula commercial tir logiwa sel Dorior company Emerald Dreams Marketing Services with the office at Dorior. Shout out to Mora Irene Olgaril. El direct mle one na right in. Irene Olgaril. So thank you Irene for noticing that gimle player sel el commercial adra Best Coffee and Donut House es el create producer ngi locally owned company Emerald Dreams Marketing Services el nganya officer ngi Dorior. So thank you Irene for pointing that out. All right, to everyone who tuned in to our live mle ngarap ko del 200 to 300 samil adam mle o messaging live. So thank you. 360. So thank you all for tuning in to our live feed. All right, once again, tiang amaray lekor kami logiwa TMC, EPFM, and PWFM. So please make sure to subscribe and leave a comment to let us know how our live was and what other things you would like to see on our live. All right, tiang live regida roguling TMC ma Palau Wave Radio madirek ngerel Belau. Direk silbebi lagi partner lo bengela Diaz Broadcasting. So big shout outs to him as well. El mal direk olol ng sergit gida dolmol ma oy el mga tmokra live gid. All right, maraming ko kami logiwa 87.9 ko mal masulang and have a good night.